Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita ket impatulod ni pagayam a lovely iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dua kami lang nga agkabsat kini Manong ko. Nagbalin na dakkel a parikot iti pamilyami ni Manong ko at Charles. Naminado ngamin daytoy anabasted ken linoko dagiti babae nga inayat na. Ket gapu iti daytoy nagbalin a mamartek. Bueno papagayam, intay denggen ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a lovely ditoy programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Marlene. Ayan mo ngay. Si kalaangan ti Ryan mi. Ay, napasensya kayon. Sana ka makasurot ita. Anya? Adak ngamin diti ospital. Anya? Sana ko na nakaawag kada kayo. Taintaray mi ni Manong ko diti ospital. Ha? Akay? Naan ano? Nabartak? Natinag kat na itugtog ti ulo na. Ha? Katjak mo, no kaano kami ang makarwar ditoy. Diyak kayat dito ospital. Kayat kon ti rumwar. Asino kumamot ti mangayat ditoy ngay? Irward ako na. Di mo ipilit. Tako na jay doktor, asaan pa'y ang mabalin. Nakaro ti pa nagdara day taulom. Aglibasak dito eh. Ay, di nakibabain Manong. Anay ko. Ay, maban kami ko maagpiknik ka nagiti pada ka maestra. Anya ngay kat adda ka mo dito ospital? Masapul pa'y ayang amin abantayan nak. Kat, asino ngay kumati sa bali amang bantay kan ka. Lakay kan bakat dananang kan tatang. Di kan tumat ngamin agnaknakam. Panay sakit ti ulo ti ipapaay mo kada kami. Kat, kumusta ngay ni Manong mo, lovely? Saan ka no pa'y amabalin arungwar iji ospital ta obserbaran da pa'y? Ay, unay kit di daytan akabsat mo aya. No makabirok la kuma iti babae ang mangayat kan kwa na itinapudno. Patsyak, agbalbaliw mo't siguro. Kat, asino ngay kumati mangayat mo't kankwanak at may sama tamang marta? Ikarkararag tayo lang nga agbalbalew. Kasanuday tan? Agabsentak manin iti trabaho? No awan la kumatiray umak. Siya kunti mapan agbantay ija ospital, anak ko. No sa anak kumamit nga agulaw, siya kuman. Bayan nyo, nanang. Siya kunti mapanagbantay. Ala, ano samjay kabsat mo, anak ko. Wan, nanang. Inakbalunan na ni Manong. Amangan kit dino apaan na dagiti nurses ija ospital. Dapay labinda taulom Nakaron sa tipan nakaitupak mo pare. Di nakman katakatawaan duro. Kayat kon ti agawid. Kunak ngamin no nagawid kan, idinalpas tayo nagiinom. Agawid ako man. Ngam na ikaglisak ngamin. Kahit kon ti rumwar dito ospital. Sayang, nag-birthday pa ti may sa barkada tayo. Wanto sawa ka naman ng tiinom. Anya? Ay. Saan tayo mata makarwar dito eh? Absent kan tong harod Hanggang pilitak ti makarwar iti kabiitan na panawan. Diyak kayatan dito ospital. Makauma. Ta sino kumamot ti mangayat nga agyan dito ospital. Puro agsaksakit ti makit-kitam. Ngala, inakon. Saan ka nung agbalin nga agbayag ti bisita? Sige pare. Katagyaman ak timay ka. Damdamagan ni principal no apay nga absent ka. Agbambantaya kaya ospital, pren. Diyak mo nga dagayang Manong mo Manong ko ama martak. Perhuisyo. Aya. Panay problema. Awan lang arudan trabaho na. Puro barkada pa'y dir aramidan na. Dumawat pa iti paggatang na iti arak. Itata na ospital,
Siyak lang arudan tinaggastos, siyak pa'y tiagbantay. Ay, single. Asino ngay ngamin ti bangayat? Si kamat, sobra kamat. Kat, papanam nga rod ita. Adamat awit mo at termos. Ija ospital. Ay, umayak man nga rod. Total, nasa papaymat. Bisita ak man day tamanong mo. Wana. Umay ka, tayam amo kakan ni Manong ko. Manong, pagnosam day ta itsuram, ta adamang sarungkar kan kagayam ko. Anya? Ni Marilyn, co-teacher ko. Sino tinang ibagakan ka mangayab ka iti katrabahwam amang bisita kanyak, ha? Kat, dakas aya. Kababain! Wan talaga akababain no saan anasaya ati pan nakisaritam kan kuana. Hello? Aday tan. Ha? Marilyn, ni Manong ko at Charles. Manong, iso ni Marilyn. Hi. Nagwapo gayam, tikabsat mo, lovely. Ha? Kaano ka ngay arumwar, Charles? Ha? Diyaka mo. Ala, intan Marilyn. Takayat na kano ti agina na. Kayat na ti agmaymaysa. O sige, bye. Agpaimbag kawan. Ha? May kan, intan. O sige. Marilyn, pasensya ka ni Manong ko ha. Managbabain ngamin. Ayam na nakainom, awan babain nan. In fairness, agdalangana. Anya? Ay, adon tilangan ko iti trabaho. Kawan tun ti masweldo. Pagbayad pa diti ospital. Magastos manen ti kakaiso na a pension dananang kantatang. Bayam. Itun makaruwarak dito eh. Nagbiro kak iti trabaho. Nasaya at mata. Un gayam, lovely. Taga ano day jay Marley nagayam mo? Taga Santiago. Balasang kadipay day jay. Single pa'y mati amok. Apay. Awan. Korsonadam. Tilay bagbagam. Mabalin at tulungan ka. Ereto ka kenkwana. Ngamne, nasken ngagbalbaliw ka, Manong. Kababain mo't ano mamartak ka. Maistra day jay, Manong. Saan basta-basta. Adulamin. Apay kayat nakmat. Kastoy di maibagakan ka, Manong. No talaga ako sunadam ni Marilyn, ay kat agbalbaliw kan. Iti kasta, saan mo't anak kababain iti gayam ko ang maestra. Lakay! Lakay! Apayaya! Andan ni Charles! Nakarwar kan, Barok? Wentang. Makastrek ak matlangan iti trabaho. Itatan nakarwar ka, anak ko. Aginom ka kalipay. Kakaasin ni ading mo anang bambantay kan ka. Kan iso tinaggastos iti pan naka-ospital mo. Sapay ko matagbalbaliw kan, Charles Barok. Huston ti arak. Awan maitid nakin ka anasaya at dayta. Imbag man, tanakastrak kan. Wala, tanakarwar mo ni Manong ko iti ospital. Kat, kumusta ngayon ni Manong mo? Agpapaimbag iti balay. Apay, adi mo imbagbaga. Guwapo gayam ni Manong mo. Kat no damdamagan na kamit kanya. Talaga? Agoray ka, taintun mo damdama, kalpasan ti klase, agsarita ta, okay? O sige. O sige, mapanakon iti klase. Nanang, ayan ni Manong. Awan diti balay. Remuarmat. Ay, saan pa'y une na imbagan? Napanman nga ta na ginuman? Jak mo Imbagak mo't kankwa na asaan nga agin inom. Saan nga agimbag ti sugat na no uminom manen iti ara? Detan, isumot ti sumungad. Saan samot anabartag? Manong, nagapwam. Napankan sa manen na ginom. Saan? Uy,
Uy, gayam, pakpakumustaan na ka ni Marilyn. Ha? Talaga? Manong, agbirok kan iti trabahom. Tapno maikari ka kankwana. Unmet ngamin, anak ko. Kaya't minti maadaan iti manugang. Amangan no ison ti urayam. Nay, mababas ni Charles. Pare Charles! Charles! Omega! Agshot tayo! Ay, paspay lang mga pare. Nagkapam. Nakasukat ka. Napanak man nag-apply iti trabaho. May kakit din, tagshot tayo. Saan pay lang? Tani, nagpapaimbagak pay lang iti sugat ko. Good boy kan samatan. Saan ba Doro? Ala, inton sumaruno nadanggayan kayo. Lovely. Anya di ko na ni Nanang? Ayabam ka nun dagiti kakaduam a maestra dito'y balay? Anyamat ni Nanang, kunakadi na ibagbaga. Ha? Kaya't mo nga sikreto kanya? Birthday ngamin ni Tatang. Iso nga inimbitarak ida. Umay ka din ni Marilyn. Natural. Ay na, kababain pa yan. Pagbainam ko ma? Jaksan sumango. Gundaway mo nga arman ni Marilyn. Anya? Agsarita kayon to. Tila bagbagam. Oy, agibarbas ka ha? Agporma ka! Uy, nagano ti bisita yo Charles. Katrabahuan ni Lovely dagita. Uy, pura nga rod mistra da kita. Dapat dita jay principal da. Umayak ko mga mabainak. Uray sa ngarod. Mabainak may. Antang hamin ita jay kursonada ka maestra. Oh, Umay kakit di. pare, mabalin ti agitugot iti arak. Ay, sana mabalin. Kababain. Kababain ka ni Marilyn? Uwan. Kababain ka dakwada amin. Mamaestra da kita. Anyalangan ti may bagada no, agbabartag tayo. Bawal pa ilaan ti arak ita, pare. Charles, Ma'am. saan ka nakita itay Adak lang dito'y likod, ma'am. Kumusta nga iti sugat mo? Kitaak man. Nagpiglat mo't gaya man. Nasakit ka di pay? Kwa. Kat, kumusta kan ngay? Nasaya at latamay, ma'am. Marilyn latan tiyawag mo kanya. Basit lang mo tinagdiferensyaan ti tawenta? Saan ka di? Marilyn. O sige, inkamin ha. Ururayan da kong dagiti ko, teachers ko. Mapangkamin. Bye. Sige lang, Marilyn. Kumusta di sir kam atrabaho, anak ka? Naminado ako na nag-apply. Sandak mo't ngawatin, tatang. Sana ka mapukawan itinamnama. Agaplayak tulat ta. Nasaya at Mike no kasta itanti ka panunutam. Agbalbaliw akong tatang. Ay na, kit maragsakan kamay kaninanang mau. Sa apay kuma, tagnanayo ng dayta. Mabit laang. Charles! Umay ka kumapasyaran dito'y balayo. No, at dapan nakabalin na. Sure. Umanag ka, Charles. Ada ka di ka, Tuam? Awan. Dinamag ko kinilabli na ito'y address mo. Isungay mayak. Kasta ka di? O sige, umay ka, Charles. Iti sana nagbayag, nagkalay sa damanong ko at Charles ken ni Marilyn, Mr. Lonely. Nadanda iti dua nga anak. Idi sana makabirok ni manong ko iti trabaho na, nagabroad da ito'y. Kasladyak patyen, agapuken ayat, nagbalbaliw, tikapsat ko. Alakastan, katagyaman nakiting ka pa ng idrama, dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Lovely.
Agyaman kami met pagayam a lovely, iti panang ipatulod mo, iti da ito'y apakasaritaam. Talaga, nga adu ti maaramidan ni ayat, iti biyag ti may sa atao, akas kinimanong mo. Anak ko naman nagbalbaliw, gapo ken ayat. Ket dita anapaneknekan tayo, ano da duma, ket nabileg ni ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam ang lovely. Iti Nueva Vizcaya, tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.